Kublaya P. Waroki Praloki was now suk wo pat yaki video how new channel. The Hakanika video qua opens now chapi. Wada pentip u Donald Trump heyeto wa yi wa hapo ka Jhad ka Iran. Ka wada kem ne sis ka US. The yi wa hete hapo. The ton pat iyakanika video hadu wakut. Kanang wa yaw tip iye wa sakiat the chwa wos dangi. Ladam pu emudep you subscribe your new channels nya bhai subscribe. We kanyan how to bell wa tu kanang wa yaw pten cho cho piu yo yaki video wa thame the ton stangi. Nadu wakang yaka luti duriew ne ka Strait of Hormuz ka Iran da attack ne siet ko yaki Jhad wa cross naite kam tam ki tu ki wam usu Biden chaka we ini wadep da attack we siet ko le yaki artali ki Jhad ka India hei wa ka wi da pia le ka yit ko we ka India da maham ko le yaka Iran wa kam yi ko upadiang yakam ini ijia we mto de ujia ini ni chakmat we nin kasngi ka Iran da attack ko le mduna ya litli ki Jhad ki wa mud wo cross na Strait of Hormuz we ka Iran's Revolutionary Guards Navy ta sis ne kem ko ya artli ki Jhad ki wa da tangkhan ya ki kandon we nei Taiwan da pan kan ria ya ki chaka Iranian shore we ini da jia ai hadin wa da pan bana ceasefire u Donald Trump we ka wi ne ki te ki Jhad wa cha sis ne kem to ka yong ka India te tip ka tu ka mon ule ka India ya ka Iran nei bha hadin wada de protest we maham ka India wam to de ujia kamte tang wada jia biang I we nin ka sngi ka Jhad yong ka UK le da Jhad bha ko hadin wasiat ki chipai ka Iran ya ka tu te la da kam ni bat ule ka Iran daw hier thama ya ka sa ki wi won ki ri kam ka India ka UK wa ki wi de we ha ka tu ka sngi wada de ka US le da kem ne sis ko ya ka wi ka Jhad se lama Iran we u Donald Trump da ong u wa ye ko ukit gift na China cha Iran nei bha ka teren dang ye le ko wo pen khlan ye ki chipa yong ka ha ka ni ka ceasefire wa da dep we da ong u wa ki tir wa hapo ka te ka Jhad mto ki wa bha dei wa ong le wa u chimet da phala u dei wa pten wo ong wa mud ujan de MES nyao tho haperdi yong o wa u president ka China kamte de nyao tho I wa ki tir wa hapo ka te ka Jhad to ki tir thama we boy wa ka China ya ka Iran kam ka gift tang wan ne ka sngi hadin wa ong u Donald Trump kam ni nei liang ka China da kan tai ko ye kti wo gift ne pha tir thama ya ka Iran te du ki ni don hi ki wa kwa open snyao chapi ye subscribe we like ye ki video khanang wa yok ten cho cho phiu yo ye ki video wa thame khub le jibon